hari ikibuye cyazibiye ibyawe mu buzima bwawe, hariho marayika w'umwami Imana yiteguye kugitembagaza. Haleluya. Yaheza kugitembagaza akacicarako. Oh haleluya. Icyo kibuye cyose cyari ku buzima bwawe, icyo kibuye cyari cyazibiye amasengesho yawe, cyazibiye umuhamagaro wawe, cyazibiye uruzaro rwawe, cyazibiye akazi kawe, cyazibiye ibyawe, dufite marayika w'umwami Imana yiteguye kugitembagaza kugira ngo acicareko. Haleluya. Haleluya. Ndakwifurije guhura n'uyu marayika mu buzima bwawe. Ndakwifurije kwaza agatembagaza icyo kibuye cy'ingwara kiba ku buzima bwawe buri gihe cyose wamurwaye. Icyo kibuye Shalom. Amahoro ya Kristo Yesu aruta uko bimenywa n'abantu bose ashibamira imitima yanyu. Muri kumwe na Evangeliste Patrick ndayishimiye kuri CANAAN TV. Dusenge. Data, turaguhaye ikaze muri kino kiganiro cy'ijambo ry'Imana. Ingo utuganirize. Mpemu wawe mwiza turaguhaye karibu azaganiriza imitima y'umwe wese ariko numviriza kino kiganiro cy'ijambo ryawe Mana. Ubuntu bwawe bwinshi bwe ku buzima bwacu mu izina rya Yesu. Amen. Ndabashimiye cyane ngene muhora mudukurikirana, ndabashimiye cyane ngene muhora mudusengera, ndabashimiye cyane umwe wese gukurikirana kino kiganiro cya CANAAN TV. Reka dusangire ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cya Zaburi. Imana yareka inganiriza muri no minsi ijambo ryanyoheye cyane hejuru y'umumarayika wayo. Nariko ndasoma mu gitabo cya Luka igice cya mbere umurongo wa 26 ngo mu kwezi kwa gatandatu marayika Gaburiyeli atumwa ku nkumi ikowe yitwa Mariya. Nariko niyumvira kuba marayika kuri Gaburiyeli. Ndakwifurije Gaburiyeli azokuzana inkuru nziza muri kuno kwezi kwa gatandatu. Azokuzana inkuru nziza. Hakaba n'undi marayika nize witwa Mikayeli. Mikayeli yagwanije ubwami bw'Uperesi ngo bwazibira amasengesho ya Daniyeli. Marayika Mikayeli ngo arakubita hasi ubwami. Daniyeli aronka igishu z'amasengesho yaramazemo igihe. Hari igihe dusenga ubwami bw'Uperesi bukazibira ibyacu, ariko hariho marayika w'umwami Imana witwa Mikayeli yiteguye gukubita hasi ubwami bwose bw'umwanzi ku buzima bwawe. Reka nsome aya majambo nasomye mu gitabo cya Zaburi atunezeze. Zaburi ya 91 ndatangira ku murongo wa 10 na 11. Nta kibi kizogira icyo kikubwira, kandi nta cyago kizokwegera ihema ryawe. Nta kibi kizogira icyo kikubwira, kandi nta cyago kizokwegera ihema ryawe. Muvandimwe, reka nkiri ngaha, reka ndakwifuriza kino kintu. Imenyereze kwatura uburinzi bw'ijambo ry'Imana ku buzima bwawe, ku buzima bw'abana bawe, ku buzima bw'ibyo ukora. Haleluya. Rungika ijambo ry'Imana. Rungika ijambo ry'Imana muri domene zose z'ubuzima bwawe. Yaravuze ijambo ry'Imana, Yeremiya yaravuze ngo ndi inyuma y'ijambo kugira ngo ndarishitse. Nta kibi kizogira icyo kikugira, kandi ndacyago kizokugera ihema ryawe. Umurongo wa 11 rero. Kuko azokuragiza abamarayika biwe ngo bakuzigame mu nzira zawe zose. Ndakwifurije ko abamarayika w'umwami Imana bazokuzigama, bazozigama abana bawe, bazozigama urugo rwawe, bazozigama ibyo ukora. Abamarayika w'umwami Imana, haleluya, bazigama ibyawe. Azokuragiza abamarayika biwe mu kwezi kwa gatandatu 2024. Umwami akuragiza abamarayika biwe. Umwami akuragiza abamarayika, azokuragiza abamarayika. Haleluya. Oh, sifa kwa Yesu. Ngo bakuzigame mu nzira zawe zose, bazokuramira mu maboko yabo. Amen, amen, amen. Woye gusitara kwibuye. Amen, amen. Satani ari adutega amabuye, ariko Imana ishimwe kubwo abamarayika bayo biteguye kunzigama, biteguye kunzigama. Bazokuragiza abamarayika biwe. Woye gusitara ku mabuye. Ndagusengera ndakubwira natura rino jambo ku buzima bwawe. Umwami akuragiza abamarayika biwe bakuzigame, bakurinde, ntiyakagira ibuye na rimwe uzositaraho. Haleluya Yesu. Imigabo n'imigambi ya Satani izibwe ku buzima bwawe. Hariho marayika w'umwami Imana yiteguye, ari kumwe natwe. Haleluya. Ari kumwe natwe kugira ngo tuzigamwe.
igice cya 34 umurongo w'indwi muri Zaburi haravuga ngo umumarayika w'Uhoraho ashagaje impande zose z'abamwubaha akabarokora. Ashagaje impande yanje, ashagaje impande zawe. Haleluya. Umumarayika w'Umwami Imana ashagaje impande zacu kugira ngo aturokore. Akurokora iki? Inama zose z'umwanzi, inzira zose z'abadayimoni. Marayika w'Umwami Imana ashagaje impande yawe, ashagaje impande y'urugo rwawe, ashagaje impande y'abana bawe, ashagaje impande yawe kugira ngo akurokore. Marayika w'Umwami Imana akuzigama kurokore. Satani ari igihe yimba, arimba ibyobo, arimba, aragerageza uburyo bwose. Hari ijambo nasomye mu gitabo cya Daniyeli nifuza kubasomera. Daniyeli 6:22, Imana yanje yarungitse marayika wayo azibira iminwa y'intambwe. Haleluya. Iminwa yose izobura kukuvuma. Marayika w'Umwami Imana azoyizibye. Uyu marayika wazibije intambwe tiyona niwe kuzibza akandi kanwa kose gahaguruka kukuvuma, gahaguruka kuvuga nabi. Marayika w'Umwami Imana marayika w'Umwami Imana yaje azibira akanwa k'intambwe, akanwa kose ku mwanzi ku buzima bwawe. Marayika w'Umwami Imana akazibye. Nimba yarazibije akanwa k'intambwe, marayika w'Umwami Imana akazibye. Ariko ndasenga nezerewe cyane, numva rino jambo riranyoheye pe. Umutima waje uranezerwa. Mana, kume nuko dufite abamarayika w'Umwami Imana yacu bari harya kugira ngo badutabare. Hari umugabo nasomye mu gitabo cy'Abacamanza witwa Manowa. Yari afite umugore wiwe ngo yubahaga Imana. Ngo umunsi umwe ari mu murima, marayika w'Umwami Imana aramugendera, aramubwira ngo Manowa we, Mukamanowa, mugize imyaka mudafite umwana, Imana izibuye inda yawe. Haleluya, haleluya. Ugiye gusama umwana w'umuhungu kandi amakondisiyo. Uzirinde ikiboreza, uzirinde kumwogosha, aramubwira ibintu byinshi. Uyu mugore ngo agira ubwoba, abwira umugabo wiwe. Umugabo yarasenga Imana ngo Mana, urazi ko twukubaha. Marayika wabwiye madame asubira aze nanje ambwire ngene tuzogira uwo mwana. Bari bamaze igihe kirekire nta mwana. Marayika w'Umwami Imana araza. Haleluya. Ndagusenge ngo marayika w'Umwami Imana akuzaniye message warurindiriye. Gabriel, ikintu cyose wari umaze imyaka amezi 5 usengera, imyaka n'imyaka warugaze imisi usengera, hariho marayika w'Umwami Imana yiteguye kukuzanira message yawe kandi nzizi kunezeza. Haleluya. Marayika w'Umwami Imana hariho igice cya 5 mu gitabo cya Yohana haravuga ngo igice cya 5 umurongo wa 4, kuko rimwe na rimwe marayika yamanuka aja muri cyo kidengeri akazikura amazi, maze witangiye gutambukiramo amazi azikuruse niwe yakira indwara yamufashe iyo ariyo yose. Uruta marayika turamufite ni Yesu mwana w'Imana. Haleluya. Yesu mwana w'Imana. Marayika ngo yaza rimwe na rimwe yagera kuri cya kidengezi, uwitangiye gutibukira muri amazi, uwari urwaye ingwara zitandukanye, abari banyunyutse. Haleluya. Abari bamerewe nabi, marayika yarahaza akazana igisubizo cyabo. Haleluya. Kene guhura no marayika w'Umwami Imana aguhe igisubizo cyawe, aguhe igisubizo cyawe, aguhe igisubizo cyawe. Hari icyo utegereje, hari icyo wifuza ku mwami wawe. Haleluya. Muri Matayo nasomye ijambo ryashimishije 28 umurongo wa 2 aravuga ngo habaho kunyiganyiga kwisi gukomeye, kuko umumarayika w'Umwami Imana yaramanutse avuye mu ijuru, araza akura ko cya kibuye agitembagaje acicarako. Hari ikibuye cyazibiye amasengesho yawe, hari ikibuye cyazibiye akazi kawe, hari ikibuye cyazibiye urubyaro rwawe, hari ikibuye cyazibiye ibyawe mu buzima bwawe. Hariho marayika w'Umwami Imana yiteguye kugitembagaza. Haleluya. Yaheza kugitembagaza akacicarako. Oh haleluya. Icyo kibuye cyose cyari ku buzima bwawe, icyo kibuye cyari cyazibiye amasengesho yawe, cyazibiye umuhamagaro wawe, cyazibiye urubyaro rwawe, cyazibiye akazi kawe, cyazibiye ibyawe, dufite marayika w'Umwami Imana yiteguye kugitembagaza kugira ngo acicareko. Haleluya, haleluya. Ndakwifurije guhura n'uyu marayika mu buzima bwawe. Ndakwifurije kwaza agatembagaza icyo kibuye cy'ingwara kiba ku buzima bwawe buri gihe cyose wamurwaye. Icyo kibuye cy'ingwara kigumazeho imyaka, iyo myaka umaze urwaye, hariho marayika w'Umwami Imana atembagaza icyo kibuye. Haleluya. Amagara meza n'umugabane wawe, amagara meza n'umugabane wawe. Azokuzigamisha amarayika biwe kugira ngo tusitare kwibuye.
amabuye yose Satani yogerageza gushira imbere yawe, dufite marayika w'Umwami Imana azotuzigama, ntituzositara ku mabuye ayo ariyo yose. Umwami Yesu akugirire neza, Umwami Yesu aguha umugisha. Haleluya. Uhure na marayika Gaburiyeli muri kuno kwezi, akuzana inkuru nziza wari biteze. Marayika Mikayeli akugwanirire, atsinde ubwami bw'ubuperesi. Ikirere cy'ubuperesi kizibira amasengesho yawe, ikirere cy'ubuperesi kigwanya amasezerano yawe, ikirere cy'ubuperesi kigwanya iby'Imana yakuvuzeho. Marayika Mikayeli asenye akureho. Haleluya. Amarayika w'uburinzi baze ku buzima bwawe, marayika w'Umwami Imana atembagaza ikibuye cyose cyari ku buzima bwawe. Umwami Yesu aguha umugisha. Haleluya. Ndakwifurije guhura nawe, ndakwifurije guhura nawe muri runo rugendo twatangiye ukwezi kwa gatandatu. Akugirira ubuntu, atembagaze. Haleluya. Agushikane mu masezerano yawe. Reka ngusengere. Data, mu izina rya Yesu turagushima kubw'ijambo ryawe, uzoturagiza abamarayika bawe. Haleluya. Twoye gusitara ku mabuye, bazoturamira mu maboko yacu Mwami, bazoturamira, baturamire, baramira ingo zacu, baramira imiryango yacu, baramira abana bacu, baturamire Mwami, mu izina ry'umukiza wacu Yesu Kristo. Ukomeze kutugirira neza. Marayika Mikayeli usenyagura ikirere cyose cy'ubumedi kigwanya amasezerano, kigwanya amasengesho y'abana bawe Mana. Haleluya. Marayika Gaburiyeli atuzana inkuru nziza, atuzana inkuru nziza. Haleluya. Turiteze inkuru nziza Mwami, utunezeze. Icubahiro rwarukire mu izina rya Yesu Mwami wacu. Amen. Imana ibahezagire cyane.